Zašto ideje naših pronalazača ostaju samo projekti na papiru? U Srbiji ima mnogo ljudi kojima volimo da se pohvalimo kada se sa prestižnih takmičenja vrate sa medaljama. Međutim, malo njih zaista ima priliku da svoje znanje primeni u vidu konkretnog patenta pa i pronalaska. Tako je sa mladim, ali i sa pronalazačima koji svoje patente prijavljuju već više od 30 godina. U svojoj laboratoriji Veljko Milković već godinama dokazuje da postoji nešto savršenije od točka. To potkrepljuje činjenicama da se točak kreće od 6 do 8 sekundi, dok je ista energija potrebna da bi klatno osciliralo i po nekoliko sati. Vidi se očigledna prednost klatna, odnosno očigledna prednost oscilacija u odnosu na rotacije, tako da točak ne treba možda shvatiti kao najbolje rešenje, odnosno forma točka, možda postoji ogromna praznina, u što počinjem biti sve više siguran u razvoju sadašnje tehnike. Sve ovo su patenti Veljka Milkovića, mnogi su i dobitnici prestižnih nagrada. Samo neki od najuspešnijih su samogrejna ekološka kuća i ručna pumpa sa klatnom. Podrška njegovom radu stiže sa svih kontinenata, pa je tako i ponosni vlasnik 200 deonica jedne američke kompanije. Ipak, lokalna sredina često ne prašta uspeh. Ako već mora da se desi neko iznenađenje u nauci i tehnici, neka to ne bude kod nas. Neka to bude bar 1000 km. Ili će onda biti vredno. Ali ako se to desi u Novom Sadu, to neće moći da se misli, to neće moći da preboli. Pa to je užas, to je katastrofa. Da bismo neke od Milkovićevih patenata počeli i da koristimo, potrebna je ekonomska politika u oblasti inovacija koja bi pomogla inovatorima oko zaštite, izrade prototipa, ali i realizacije projekta. I pored genijalnih pronalazaka i sve više visoko obrazovanih ljudi na tehničkim fakultetima, patenata u Srbiji je sve manje. Vredni pronalasci često odlaze raznim kanalima, poluzvaničnim, ilegalnim, poluilegalnim, u svet i drugi dolaze do tih tehničkih, tehnoloških rešenja u bescenje i na kraju mi, kao i svi drugi, kupujemo te pronalaske u vidu gotovog proizvoda. Iako pronalasci Veljka Milkovića pokazuju da je možda došlo vreme da umesto gubitnika postanemo energetski pobednici, ovo klatno će nastaviti da oscilira jedino u laboratoriji. Naravno, to se odnosi samo na Srbiju, jer se njegove mogućnosti uveliko ispituju u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i u Indiji. Ponovo u 6:30, prijatan dan.